aho ngaho. Ariko mana nyagasani aborozi n'abagome. Abagome gutese. Uri kubihakana se? Ntubona ko umugore yaguhuni? Ariko babantu. Amunika se ndi umusaruro. Umusaruro se gusa ahubwo kari kukubyazamo. Kareka urabona umusaruro wava muri uyu muntu utatera abantu bumuga. Ibisabaye iki kari kunkura. Uyu sura abana wari muzima. Undi mwamvire ku mugabo. Urabona tukuriho nkuko ajya kujyaho. Usubira bareba. Kuki turi kubibona? Niba bitakureba. Amabwiza ukuri. Ndone mubwe bahunitse. Ariko manuzo twanabakubita. Wamugira mute? Twanabakubita. Murabakubitamo bahora iki? Ntuzi ko igihugu kidakubise imbwa cyorora imisego. Kibera nk'umugabo wahuritswe n'umugore we. Hari ubwo burenze. Ese umuntu wese abaye imbwa baramukubita. Iyi niyo gahunda y'uyu mwaka. Sha mugiye kuzikubita nimwazivamo kuko zaragwiriye. Ahubwo se mu rugo ko wabaye akaruri nta kuntu mwagerayo. Kurya no kunywa ni munange. Twakaye twanageze tukabirya bikinashiwe. Nuza we reka mbwira ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power. Abo gufunga bo babonetse tu. Mai haje muri gufunga. Ariko abashinzwe umutekano bavumbuye ibanga. Man ari uko yitwaza ibiryo nta muntu batafata. Nta biryo ni inkoko ni impungure. Bon appétit.